Umugore wa mbere w'umugome muri iyi si, nyirabayazana w'amahano yakorewe Kanungu mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Byari ku itariki 17 ukwezi kwa gatatu mu 2000. Amagana y'abantu barishwe muri iki gihugu. Uwiyitaga ko abonekerwa na Bikira Mariya nyuma yo kwigarurira imitima ya benshi, yabayobeje abajyana mu rusengero, arangije abaca inyuma abatwikiramo. Bose barasha barakongoka. Hari higanjemo abana, abagore ndetse n'abagabo. Uyu mugore niwe tugiye kuganiraho. Wakibaza ngo yabigezeho gute? Aya mahano benshi bita imigani batiyumvisha ko byabaye, uyu mugore yabashije kuyakora gute? Ubu utarakora subscribe, mwibutsa kuyikora kugira ngo ubashe gushyigikira uyu murongo, uyu muyoboro mugari ubagezaho ibiganiro bitandukanye kandi byiza byizewe. Kanda like, ujye no muri comment section utanga igitekerezo cyawe, bityo dukomeze kwibanira. Uyu mugome, umutindi mubi, ni Keredoniya Mwirinde. Wishe abantu benshi yitwaje ijambo ry'Imana. Reka duhere mu myaka y'umwijima muri Uganda, hagati y'1980 ndetse n'1990, aho umuturanyi wo muri Uganda nta cyizere yabaga yifitiye yuko ejo hazagera. Ni nyuma yuko bari ku ngoma y'umunyagitugu Idi Amin Dada, umunyagitugu wari umaze kwica ibihumbi n'amagana by'abantu ahagana mu 1975 ndetse n'1979. Uyu munyagitugu Idi Amin Dada yabashije kwica abasirikare benshi, abaturage benshi, by'umwihariko abahanga. Dore ko iyo bagura umuhanga muri iki gihugu, Idi Amin atakwizeye waburirwaga irengero, bisobanuye ko wicwaga. Nyuma y'ibi bibazo ahagana mu 1979, abantu batangiye guseka, batangira kwishima bavuga ko birangiye, nyuma yuko uyu munyagitugu Idi Amin Dada yari amaze kuva kuri iyi ngoma. Gusa baribeshaga, dore ko hahise hajyaho undi munyagitugu witwa Milton Obote. Uyu we yaje ari rurangiza, kuko yahise ashoza intambara nyinshi mu gihugu, abaturage baricwa, inzara iratera muri Uganda. Ibyo bibazo byose byakubitiyeho n'indwara ya sida yicaga abantu umusubirizo muri icyo gihugu. Ahangaha bisobanuye ko abaturage naho bari bafite ho guhungira usibye kuyoboka inzira y'Imana yonyine. Niho uyu mugore mubi yavuze ati, reka mfatiranye ya mahirwe nkore amahano azibukwa n'isi yose. Wakibaza ngo uyu mugore wakoze amahano Keredoniya Mwirinde ni muntu ki? Keredoniya Mwirinde yavutse mu 1952, avukira mu gace ka Kanungu ahabereye aya mahano mu mujyi muto uburengerazuba bw'amajyepfo y'igihugu cya Uganda. Umuryango wa Keredoniya wari abakatolika ndetse wari n'umuryango wiyubashe. Uyu Keredoniya Mwirinde kuva kera akiri umwana yari umwana udasanzwe, aho yari wa mwana ukunda amafaranga, ukunda icyubahiro, ndetse
ukunda kubaho neza kandi atavunitse. Uyu Keredoriya mu rugo yabaga ari intambara kuko ntiyakundaga kwiga, aho mu gitondo ababyeyi be bamukubitiraga kujya kwiga. Gusa bino byose byabaye iby'ubusa kuko nyuma yaje kuva mu ishuri yishingira akabari kacuruzaga urwarwa. Akabari karagiye gakomeza gutera imbere, abantu bakakagana. Nyuma uyu mugore yaje kubesha ko abonekerwa na Bikira Mariya. Gusa iyi yari inkuru isekeje. Nawe aka kanya ndakeka ko bigutunguye, wakibaza ngo umuntu ucuruza mu kabari yabonekerwa na Bikira Mariya gute? Ibi ntibabyemeye. Uyu mugore yarakomeje aracuruza. Gusa igitangaje ni uko abantu bajyaga muri kano kabari bafite amafaranga ntibongeraga kugaragara. Si ibyo gusa, ni uko uyu mugore mu gitondo kare kare abaturanyi babonaga akoropa ibisa nk'amaraso mu kabari ke. Ibi byaje gutuma abantu benshi batangira gucika kujya muri kano kabari, dore ko bigeze no kumubona asa nk'utwika umuntu. Abantu bamubajije avuga ko ari inyama abakiriya banze kurya zikaba zimaze gusaza, akaba ari kuzitwika. Ntibyagarukiye aho, abaturage batakarije icyizere uyu mugore Keredoriya Mwerinde, batangira kugabanyuka muri kano kabari yari yashinze k'urwarwa. Nyuma uyu mugore yaje guhomba, yibera aho ngaho gusa afite inyota yo gukomeza gushaka amafaranga mu buryo bwo aribwo bwose, dore ko yaje no kwica barumuna be kugira ngo akunde yegukane imitwaro yabo. Tugaruke gato muri kino gihugu. Bitewe n'ibibazo bari bafite, bari barabuze umuntu wabayobora akabagarura icyizere. Uyu mugore yahise afatiranya aya mahirwe yari abonye nyuma y'uko yabonaga akabari gahombye, yigira inama yo gushinga urusengero. Gusa nk'umuntu wari umaze igihe acuruza akabari, yabonye ko abaturage batazamwizera, arangije yifashisha umugabo witwaga Joseph Kibweteri. Uyu Kibweteri yari umugabo ukomeye cyane, by'umwihariko mu idini rya Katolike, aho yari afite abayoboke benshi. Gusa uyu mugabo yaje kumufatisha gute? Uyu mugabo yari afite umuryango, gusa nyuma yaje gufatwa yaciye inyuma umugore we. Ibyo bituma idini rya Katolika rimuhagarika. Gusa nubwo bamuhagaritse ntibyari bibujijwe yuko yari afite abayoboke. Uyu mugabo rero yaje gukoreshwa na Keredoriya Mwerinde bashinga idini. Keredoriya afata abandi bagore babiri bakajya babesha ko babonekewe na Bikira Mariya. Iri tsinda bashinze ryasingaga ryambaye amakanzu y'umweru, bakiyiriza byibuze 3 mu cyumweru. Iteka abantu bajyaga muri iri tsinda bategekwaga kutazongera kugira uwo baryamana cyangwa se uwo babonana. Ibi ntibyaje kurangirira aha ngaha. Keredoriya yabeshe Yosefu Kibwete ko Bikira Mariya yamutegetse ko umuryango we bagomba kubana. Uyu mugabo yaje kubyemera, yemera kubana na Keredoriya Mwerinde. Barangije bubaka idini rirakomera, kugeza aho abapadiri n'abamasera bavuye muri Katolike nabo baza muri iri dini. Umuryango wakomeje gukura, bagira abayoboke benshi. Keredoriya Mwerinde asubira mu giturage Kanungu, bubaka urusengero runini
rwashoboraga kwakira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu 2000, uyu mugore yaje gufata abaturage be, abayoboke be, abajyana mu rusengero, ababwira ko amaze iminsi ari kubonekerwa na Bikira Mariya, ndetse muri iyo minsi yavugaga ko hagiye kuba n'imperuka, k'abantu bagomba kurara amajoro basenga kugira ngo bazabone ijoro. Kandi yanabwiye aba baturage ko umuntu uramuyoboka akaza bagasengana Bikira Mariya naza kuza aribo bazigira mu ijoro gusa. Ibi abaturage babyumvishije ku bwinshi, barangije bafata abana babo, imiryango, ibihumbi n'ibihumbi bikabakaba mu bihumbi 50 bajya mu rusengero. Murumva ntibari gukwirwamo, ahubwo uyu mugore yarababwiye ati mugerageze mwiyegerane, muhagarare mwegeranye, kuko tugiye gukora amasengesho adasanzwe. Ubujiji abaturage bari bafite bitewe n'uko bose bari bafite icyizere cy'uko bagiye kwigira mu ijuru, koko barabikoze, baregerana, bakwirwa muri urwo rusengero. Uyu mugore arangije aca inyuma, arangije arafunga, akubita imishumari mu nzugi, arangije azengurutsa peteroli cyangwa se esanse urusengero, niko gutangira gutwika urusengero. Abarimu ntibabonye uko baboneka bitewe n'uko bari bahagaze babegeranye, hari ubucucike bwinshi. Abarimu baririmba Imana bayisingiza, batangiye kuboroga. Abari hafi aho babonaga ari mu kwizimu, kuko umuriro warakongotse cyane, sinzi uko nabivuga, byandenze. Umuriro waragurumanye bidasanzwe, amajwi asohoka muri uwo muriro, abantu baboroga. Umunuko w'abantu utangira gusakara ahantu hose. Abo bantu baraje barasha, gusa ubutabazi bwaje kuhagera bwakerewe, kuko bose barahiye barakongoka, habura n'umwe urokoka. Murumva ko aya ni amahano adasanzwe. Ubu ni ubwicanyi budasanzwe. Gusa ikibabaje muri icyo gihe, ibi byose babihirigikiye kuri Joseph Kibwete, wasaga nk'aho akuriye iri dini. Nyamaze uyu mugore Kiredori Yamwerinde niwe wari ubyihishe nyuma. Ubushakashatsi bwaje kugaragaza ko uyu mugore ari serial killer. Inkuru twakura muri iyi nkuru y'uyu mwicanyi, uyu mugome isi yigeze igira w'umugome, nuko tudakwiye kujya tuyoboka ibintu tutabanje gutekereza kabiri, by'umwihariko amadini y'inzaduka. Nimba wakunze kino kiganiro, dushigikire ukanda ku nzogera, ndetse nimba utarakora subscribe, gukanda subscribe. Nge nari Mr. Angel, tuzabonane mu biganiro bizakurikira.